ya double de back okumenu de banam se kai ya danaso nkai nene so poku de ban onya mi na che se wanga se wia o wia mi zanro ba dawa mu se di go san sheska o frawa mu nom di vuvu se la ibi aba afia no papa mi fie wura abenya na me se menya wo mi pia bonti akana ba ta de bi ehye me no ma be ye video o mo ya de o mo hye me ni monyam pa ba ye wura de na katam de di na ma mfa me mfo nyini gura ama ndi sa de be kata asante ma wura ba ene yenye ni believe last year wo jimi wo ye ma doye me kasa wote no head across South Africa di no ni kuro yimu timitimi di mane ya akọ no this time de wakata so ti no nyame hia ye wura na onye ne kese even me ye proud mpo se da eye na wo dance ne me ma wo da eye bibi bebre de mama brabo nti no ye celebrating ne dedicate time we nyina de amane se ye wura ne nkwa so wonko kodene na de hye ye tanachi mane ma akototi okay eno medical aka se obi bia ene odi na wo da bia oye nhira free se eye nkai dum kese pa se santema wura nkasa se ne ena ye wo no na so ene ne ye wo wo a na che se obabdi no kura we ntimi fie o da bio eno ti yemfa awoda pa enkoma nana kwame o nusu ame arena of love fo nyina se omoma na woda pa ono so kanda ne ho enti adame ne nam no de se ne bo ye woda bay me ni otufu ni di birthday na me ye de ko kambi kwaku ame ko kambi me kambi gina wa if so ye wura krofu bi kasete na ye nitime bre so no just afọ mo ya bonsamfo ya mfa wo mo betima kan na wo aba be kan chense na the 6 men ye de ya na ko reflect yi ayen kasa e ho na miama no e ho na miama because enkrofo bi o mo wo Ghana ha bi kasete na ya na ani afekyere ye ho anya asem keto okay aso brother tiamu akwata na bisi akafanta from Bema no atigade abakade kumasi jom we ya Sompa Asem Npe Nipa ya ne prekasa chamadu no ya ne afiti kroti ade ye ho abo afiafie mu ya ku akoyanim yanim ten emirikisi ye tumi no eno ane afre no samampo yedi so eno ane ye ja no so no we ya Sompa Asem Npe Nipa na dem ha ye se otumfo birthday na madam high papa enya asem ketu akura the next is anke bibia boko de adama bibia boko yetiapo yehunu han foforo nyame de ade kye no ache ye de ya kase nhane ani de nka ne dini mpo se wode yefira akura sa wedum pempenso se yi ni firima enyeye nti yawo nyame ayade na awreho kakra na womani nso mi ame mama anita hotel ni nua anokwasem oba hema na akua champoma wawu aha nti na yeni on the 8th fia edaye ni majese ye ni dakoko mu pa anokwasem nti no adofo nyina meye yemwa o mejam ye mama anita hotel na nye fe wo bejam ame no a na ese ahye ni animonyam because ni nua na dafo o munya ne sa na yenkonko nti yawo ye hwe ne yade beba na afi yenso de bi ato aso ne akoakoya okay eno ti say ye kasa futu sam ye mfa ma na chese Sompa Asem Npe Nipa ya ma we say dwumadie ne bota ye kase pa se ye betreten omanfo no de asitimpum we say se ukoto se pani bi otu ne bafo a na wapa konwa bi atena so na wo soso wafa bi edi aboku todwem eno ti say what is Sompa Asem Npe Nipa no afutu sam no koso sa no a na wo so wafa konwa na watena so na so wapebi etie ena futu semo ye de ebre wo no matter how good you are people will speak evil against you emfa ho ene papa bi a woyo emfa ho se wa manfo bi abrabo atene emfa ho ene suku bi a wode wo fa asene afufuro bi akọ emfa ho ene adwuma bi a wodi afufuro bi akosua emfa ho ene papa bi a woye ne mantem ho papa bi a woye no efie ho papa bi a woye na busuam no odofo otwumu tan ye bekasa ade atia ho kasa obekasa atia ho no wanhwe ye obetra se se ni sikafi eno ti ye mo obdede bi dia hye na adwini na anwumere wo Sompa Asem Npe Nipa futuo se senia ye beka wo ho asem enam papa bi a woyo
ena madwuma bi a wo bo ama wo kankro ekwa animu ene na ntritwitwa bi a ye betwitwa wo odofo eba no sa ema wo ba mumu da bi ada ekoba no sa papa na wo yo no ne no nkyere se ensem a ye kan fa wo no e wo se wujaye o efiri se enumu ena wunya wunhyira edifiri enumu ena kropo atwadi ampon afoforo bi a wo boa wo mo no wo gina so ede to nsem na watumi anya bi ede ahyira won edi no de ye bebo na edi ye bebo no enya de wo pe eno mo bebo de ama wo na mom obegu hu fi agu animu ase eno na me ka kire wo dede bi se no matter how good you are people will speak evil against you eno de fa show tirim sa wo tia na no nkire se enepa bi a wo yema nyanka bi enepa bi a wo yema awisia bi ekurafo bi a wo boa wo mo na no nkire se wo baba bejai eno ti ma me papa me wo fei na me ka kire wo se papa na wo ye no ama afufuro bi ahunu de ewo mu ama afufuro bi ahu se wo pagya omanfo bi ne won krofo bi a se enipa ekoso a na wo mo aye wadwen se they are going to bring you down wo mo de wo beba from eno na me ka kire de bi a wo ye papa ne se me nyai papa yo enanwumre de bi ada na papa yo no ena ama waduru ba bi a waduri na papa yo no na ama waduru ba bi a waduri dia gina ba bi a wo no ehihim nemum ye won krofo bi a obeka ho asem na wo ho asem obeka no otia enyo data bi ada eno na me ka cho se gina so na nya papa ne ye tokoso ne kokọ wanim na krupo twadi ampon ba se yadom wo se wo ye ma akunafo ene nkoda nyanka no se wo kwa afiase ekosra wo mo no orofo eno ene ye nani sopa eno ti papa wo yo ma afufuru bi no ene ma asem nyina no se enya yeda ne beka ho asem ye begu hu fi na saade no na wote a emani mu wabam da bia da tokoso ne kokọ wanim na krupo dwedi ampon owo nipa ede ma eye me modofo pa se yawo Aboagye Fosuo 19 Fosuo omnasamwa Oforisuo yenche tefo ne afefo se na de ye yi kakra se ba ma oba ko adwaye na se o cha na se o ye ne ho yi ye che tefo ne afefo mo we enen so asafmu like Peter o se nen so de o de ba enen so ye ta ni da nya ye nya bi na ni nyina no ya ne on positive ne on negative side ta de bia ye kan bia no yentimi mfani nyina ye wo obi a wo ye papa na enso bone tachire nye no asem ne ye kan ha de se ye kan papa se unya papa ya eye ne papa mu na ye kan ade na ye ne enya papa ye de papa ye mu nsu na ye kan nye papa ya ye bone enti ene Oforisuo de odi aba no so ye asem a emodu ya ye ne ye tiefu beche ne kakra bi ene ye beka che nipa ye do beje watrema the gdie se do beti because bible no me tia se nipa do bo ni ba ko sachira so abofo pempem na no mani agenti ye kasa we ne ba ko fo te se de opani ana okono madura wo so ti Asem Npe Nipa futu wo jagu ho wa no no eye nhira emawrade Oforisuo enya papa ye mu da because of the ye kafa hunti afoforo fo bi e dai hwe so mo be but ye rade bi edume bi a papa ye na ye ka na ye te a ye ka ho asem no madika ka se no positive side ne on negative side obi ye papa ampa ucheche hu se yes o ma kunafo nnuane o ma mo nkokọ maka se Ghana ye papa ye na ko gina bronya do ni ntesa ye bia bronya bedro ni hu akunafo na days na aka ne ti ye trawa ti days na aka ne se kunafo ni dia sa bronya ni do a sa kunani na o ma ni wuye no eno so ye papa de yen kwa che go nyangopo nye yimu e wo papa ho nyame dani den na o ye papa edume bi obi ye papa wa bonte nenso ne wo faase anani nwa ba bi tifie ne wo wu kom de no ubekom onye ne boni bia awasem bia wote nenso wa musa fode ne ho asema hye mu enye wo papa ye ne bia yesi enkum fie ne nkosuma bonte papa na ye ka ne papa mu ne ye ka ne ye mu tie ne ye pa enkum fie ne nkosuma bonte edume bi akromu ampa omo nsem wo bi no edume bi Oforisuo
se ye busa se ne ye ka kire o se nipa sumasi a wo ye papa no nipa sumasi a wo ye sei no sei na ne nua baate obi wo kura sebe mpreduasa ne maame kura ne sebe aka na ndaja guso because of sika bi owo no baby okonya sika ne fi wo ye papa no ya ka kire se ne maame ye baifo enti so ma ne maame sika ne behye anya saa wo papa ne bi ne ye ka na ya Oforisuo obi wa woni kapre ne papa ya wo ye no eso chen obi oso wo sika wo pra enamo ne asikyire agu ka mu a wo kye enye no na nyame pe yenye de nyame pe ma no ene papa na ye ka se nya wo papa ye da na emom obi hwe oso asua no obi akum ne wo faase akum ne ba na ode akonya sika ene ode ye papa sa anya papa ne bia enya no ne ye ka na yi obi ye papa wa bonten ampa ya gitum ye bodi nanso efie nya ne hwe obi ni maami nsuo to ache so de ade asisi fam na so agum kokokoko enso odru abonten a ye regard ne ye sori anya no bia enne wote saa papa na ye ka no enye de wanyama na buru so o ti na ye ka edru me bi ho no obi papa ye no wo gye so nipa sumasi woni bio nanso de kuta no no sei ne wo ye obi so de wanyama na buru so wadi ama na buru so eni ne ba bi okonya ni sika mra da ho no ye si won fa hwe fie nipa tisa papa yo na ene de ene ye kasa kyerɛw se nkumi fie ne nkosuma bonten enye papa wa bonten na fie ekom ni fie obi aye papa wa bonten yi sika kye wa bonten na yire ekom di wona ne ma ukọ baabi choba baabi na be makatachia fa potori akase atwimako brabo okosua nyina afra ya yinam na ntwe padua ya boy padua na krona ne na brabo wo sesagu so kofie kɔwe ne ma so mdidi ko nyanam re nyano ne yaka ne ha ye kasa cho bia we badwemba ampa wo sika ampa hwe kunafo ampa sisa sika ye moni ade buranya wo beche and na Valentine Day obi maami su ne ba wo sika wako baabi amaka chenso maami na ye but onu anka se de oni ani wati abonte su ni asem ne maami wabo ne ba ye nti won fa phone reshin se maami me ma happy Mother's Day da o maami di areho okay obi maami dwale ne sam na be se ne nya no ne ye ka o ti se wutie na se o se seven preduasa wo de wo ye papa nti obi hwe unsua wa nya papa bia no be hwe osua wo ye president wo ye minister enya obia na de obeye ne support obia be support ye obia fe yama ne nya fe wo obia woni bio yama ne nya fe ne kasa kra no edu me bi kra boa ani ama nipa enwoto no wi ase ofoso me afansi ane enko anim okay enoti no emfa ho ene papa bi a wo yo eye de ya enipa ebaka ho asem 05513131 05513131 0548931931 0548931931 nienko emfa enko yanim yahwefo ene atiefo enso ede o madwenkyere enso eba emfa ho ene papa bi a wo yo so obi aka maternity obi aka hospital na wakwa yi no ede aba no na wo so ye boudin bone no eye deya no adodo no a ebe boudi bone 0554931931 0548931931 0355404528 0355404528 na yenko emfa enko yanim na yenko enkotiatiefo no 0555404528 0551931931 0548931931 hello baby afrefre udi mame me pacho astu meton kanche bibia bokode fu mitukan kakra okay akwaba ya jafu yentio ofu nefa kwanya so na machia oni watifo ne Ghana for magibra omutie Sompa TV mu ya na mawampa ofu ene papa ya asem hamudi abade mudi biaba yesre Ghana for obi exibabi sabri ende nia odi beto kusto enam 5 cd kwa ma one namba de aboma no twede kwa na ayasem obi suti ne mantam a sabri ende wadidi ame ukwa ni oyama na kama kwa no enye aduane kotwa ye besre Ghana for ene onwa ye no mutima mpanda mpatam se abeni abenya yemfo so na yeso yenye papa ye kaka mfa mwa yenso benya ho tam ansa na wabu obi dabi kaka ubia no
Jawashim na intimi emwa afufo so. Ofu mefa kwanya so na mada wasi acha Ghana fo nyina so. No, okay. Hello. 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 Good evening. Majo so when you About on the central so. Mammy yenti odin de say. Look at some the Mariam yenti. Some more kind of radio Sompa. Niankasa me bra o skapa na so pada me papa buada. Oh. Me bra o skasa nsuo na so pada me papa o buada. Oh. Da adwuma nya o buada. Ne maame ko fom kosesa o bidi so ya do ya wa bonten pa o teska kra manfo. Enso tada papa buada. Iti program amu yende nyame nhwamo. Okay. Eya asemo. Eya asem papa pa wo wiase aye baaye yenko enko ye nim. Hello. 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 Hello, good morning. Maju so eburu Peter as of moonlight. We dey speak any as moonlight. People, we are there here and na me tia ma ka mo ani da di ndo na. Na ye tia ni se papa ye di ni ko se ni pa ubre papa ye ho. Ba bo ba ti me mi nya papa ye da. Na eni ni kan so eti. Che o ka se di ni pa ti a, wo ye papa da. Anoko. Yen ka ni se ye fa mo aka ta mo nye example. To say eduma mu yi, so bi na se mo ba ho, ni pa mi lu le dia ba ho. Eye die ni amba ko be di to ba ko be di be. Ba di o be bu e tia no so di ko no. O be kan wo. Eno no nchete ese nete ina ese ubu wa bembura uja eduma na na se okutantia. Eno kura na ese otulu. Eduma me ni no kura na emfa papa interiors na be bua me da se. No, okay. Hello. Hello. 0551931931 0548931931 0555404528 0555404528 na yenko enko yenim. Hello. Hello, good evening. Maju so eburu katache baby afrefri. From na Kim ka service and pass. Ni enti ona na ke. Fantastic. Yetie wo. Wakota TV no ho. Nana one ewufia. Nana one ewufia. Nana one collections ewufia. Oya ade say. Hello. Hello, good evening. Maju so eburu baby afrefre udin. Ibajo mi fesi adansi akochire. Yetie o maame. Bajo mo program de bia mi tie pawo. Yeah, that's it. Mesia eja omna samwane eja Oforisuo. Adamu so o che obi kura wo adansi akoche ni college wo. Father Angelo, my classmate. You don't watch no. Me pa me. Mo program ni de bia mi se hu sa. Okay. Yanku po chia mo ni oduma pa mo de. Na se mo mo kai de ya ti mo odu pa me kai se. O mi ni mo bi sa wo sika pa so ni enu na o fi obi a. Wo sika enso wo ni e fi obe repe wa bonti so fi di mo e de mo kan so program de mo ya de yanku po chia mo pa. Okay. Hello. Baby afrefre udi mame. Ngata so na mo e fa me na Akuya yenti o. Ba tere ni je di kan ya meti mu program na kama pa emi aye fie bi wo ho. Ya bla pen o da ya no. Me say omuna wo fie no akotra abonten. Obesia ma ya gu ho me gu bepere nfie nya adwuma. Enso yi sika ma nkrofa abonten. Emi e de dana. Tuba ye fie a ya mobo papa. O ma me kura wo won tro bi e woni di ni wada. Program na mo ye na I saw many pa da bia mediation na me shram mo nkwani a. No, okay. Ya asem wo. Ya wo abosume enkono na nyame ato nsemu. Hello. Hello. Wahiri. Ya fa ba ku mienu bi ye bre no sesi bubu no to. Hello. Hello.
adeɛ sasa fidie ne mhomen so ha adwene 0554931931 0548931931 0345404528 na yɛnkɔ nhoma no so yɛni nkɔmmɔ kakraa bi hello good evening majo so eburu wo ba na bema Oforisuo Aboagye wo ba na bema me yoba ajo yenti o ma me maami bi kwatina bonchiri wo nya sika na bonchen so fo no de ma wo mo me ti wu ye no e we ya ko ba e ni ewu o e ko ba we ewu o ba be ne de fie na e we nyina e enye fe mi awi ma dance ye we nyina fie me wo hello hello yo no betra ho ama wo ko bra ba india ba sa na se wo hwehwe wo ko bre to no tigo na se so ya wo ango sku wo nya bracket ya musu nya bracket ya o wa tra se ama ko bra ba ka se dem se ma wo nti ma yo boni ya papa no de me yo boni nti na ya edu mi de na ya mo ya ko so ni na ya nko ya ni yo papa na test okay enuti yemfa ofre no nyina emfa sia enuti ya besre se empempi metaka na fidie we so se abusua bia nyankopon ehwe no wayi nipa baako no wasira no na se nsira no bedi ho na ya saudi bedi abura abusua ni nyina tofom wo kwaku ase modu je be kwa wiye emodu ono so kasa alaji ono so make point Oforisuo obi won mampa o sika wabu afie nipa ba obi amoa ne ho wamana afie nipa mana boka obi okọ ora brochire asem no edumre bi won na minim se na otra no edoso obi wo wa brochire ni obi wo brochire se bo fight se obabo na ofase fo sika ne ba no madi common passport kwa won koye kwa sika ne wodi obi adwuma mo makwagu no eno se one factor kwaku achina ba dwene eto chance yanko wachina kwaku ase ni adio yanko wachina na je se akoya bibi se mimi ni sika ba wase no no sidama mekura wansi e ba bedemu no ede na metoa so bi nti na ne sa na tie dia ne nkola wadon ba wiase no na wada vet ko na ohwe ne ma because ye na just ohwe fie ofasefo amoa ne nuabafo amoa no obu onso kwa ne maame ne papa ekutia no ende ye kan de no so ye hwe to ocha opa ye nko onso Asem kese na wantra se ne ka wo ukurumu aka ba kyere wadwene kakra bi obi sina na wa ka ti die na msu sa no no ba de funu mo ala na nzo no ana ba pie mo ana ya no freye se wa bekuma se dia bra besre ka karachi bibia boko Nyankopɔ adom ne mo mpa ibo ye die ne die wanto nkra na mfiri nkranza na to free studios here yenti o na daddy ma mfa sa akonya wis na menchi a Sompa 93.1 at efo nyina bari ka ka kire se wona ma bia ne wotia ne ya bo ya ba se Sompa na ma mfa sa akonya wis na menkyere madwentew se ne wuri kan bo mi kuro man ka meto nkra no daddy ye ka ne sa no asikafo bebere obi kan madam for a friend systematic press away adwuma Sompa nkranza sese wo Sompa akra otaka asem bi se wo no pe mo afriska ni ho na so de na wo ya abo sikani no sa asem na dem timpa ndu badwen se wo sika pa abu ne so nka we de kro mam 10,000 sanka ense hwe o mam fa eye wo no wadwen na wo so de na wo ya abo na wo 10,000 na efri ne ho no kina bi ebesia behim no wanya bi so abo obi a o so hia 2,000 ndi kakra bi a me so me ka ne se o ye papa na se ye kana menjai dia ahwe bia o ye papa na ko Oforisuo ya se otu abodogu nso na dabi unsa beka me tena ha kan ne nya abodo bia na unsa beka abodo bi wa beto ato unya da ndi hwe bia abodo no woto akọ na ade ba kunsa Ghana na yana no kreka ye din ya o papa bi won ma wo ya hunu ne na se fa so bi amaso Nyankopon kura nhira wo papa no bi ni sen ya se wo fa ase bi wo fie beboa no wonim se wo fa ase a wo buo no nkyina bi fa so bi ba o kohwe ono ne maame ne nuanom nenso abusuan asem nti wo tra po se bo be se obeye nenso sika no kwa no wadi ekwa no wadi anam busuan asem nti wan ya ye beka se utimedin na wo tokoso na wo ye me ka kire opirin wo bofoma ofa ase nsore ya kine bi on kayo wo kono wi kura no agese wo fa beyi no sabebe sika fa so be ne wo nti Oforisuo se ye ka ne ye pa de apapa ne de ye ka kura na kwaso na emum hwe babia wo me na wa metie yi me nuanom kura ya we
e come last 10 cities na me de be ma na ho beto na ho be kira menye metim nya den papa bi wa we ya nyakopon kro be san atua oka Oforisuo asepa na me ne ukasa no ndi se woni credit no bi fro se ne credit asan iska de beto de no me fa nkoma no na wo nkobobosia papa sa papa no menye ndi nya papa bia no wo ya ye kakra se wotokoso na wo ye hwe ochena na dwena ochena na wiase nyina no bebu obi kan bo aho first and the most important thing because we tough for ma e won ko a me da say okay we tough for mo nipa kura besrew enu ti ya na wa hwe kwan a wo so obey papa no wo chena eno so ye topic kase pa papa no de nipa beyo eno de ye be kan kire o manfo say ye papa no nanso so no papa wo yo no ka hunu se eso be ba mfa so ana ya asem kase pa o ya asem kase nya kofi fifuna ni ase kofa ba chena no we no bila re tumu aburuchira omobenya bia kampa papa efri say ebinum esu ebinum abofom na papa nti asem kase yakona ye no odi for Sompa prayer council center ye twetwe komosi madu so ye obi ka kira santima obi kira santiman e wo dwumadie wi so enya asem keto akora odi for memo akwaba ye no Oforisuo bibia bokọ de asedan kanya me bibia bokọ adanse die atwaguo papa Herbal family house adanse die atwaguo kese wo adwene ne nti ase so anokwasem si ensa ma ne yemfa yensa pan ko debi kiro de adanse ko Herbal family house jakokọ no so saade a na ya adanse ko odi for said debia metaka sasem we ni jai kan be ye dene sanse medie minim kura no kansa yi obi ana wuwu asa na tie den soso akwankyira wo de ma boga yi oba yi taw kansa na etu amemi se odi for no na ma mi suro wo no asem no na ma mi suro kokokokoko se na se improve bibi kire mo mamu hu se bibi we mu se da bia ne akana monfa obi ama ma enye action no ma mu hu ni enti ebe da na odi for somewhere asem wo kan ye no kura na enye no kure eti mu ankasa kede che o ma wa ankasa na odi animu anokwase na adi nipa ne baaye nipa ne si airport wo nkran no safa plane ba kumase eno wo sa be duru force of m to taxi baaye na wa odi animu ni di ne de ne baaye ba be duru jakokọ na animu ayehunu se we no enye hospital ya de ye sunsumu de enti yemfa sunsumu akwankyere mu fom ne yenyi saa ne ma no efiri no so ne yemfa ma de asase na asase mfa yale ne nko na ne ho nto ne tie eti Oforisuo mention ya ahemboboa no Herbal family house de jakokọ ne nya so de na ya danse nko anokwase na onim se Oforisuo enu amaame bi bae na maame no wane ne ba e ba ne bae na ne ba no cancer atonu nufum saa cancer wo atonu nufum oba ya hwa ne hu se enya physical spiritual ya de ne magu akwa mu no 21 days pepepe ne nora wode be kire sa ni nyina afiri woko Oforisuo papa bi atomu ontimi nkasa kora konfara chom so ada ho ekwa 3 weeks ontimi nkasa na ne yiri kai se oba odi for Samuel ho mrebi na ni nua yale man ho to no enti wom mra oba no hunu nyansa twa ne picture to ne phone so no odi na tade a wode hye no o rock en odi kan ho no o hye ne foforo no odi kan ho bae oba hye mu an hunu se papa ko ma na woko no enya physical spiritual yadi ne magu akwam se wakasa ama wo mayi ne kura ba fi Oforisuo wo bi so o pevisa wo kwani arifisu no okwani arifisu no ana ne nua ba kai se wo ba ejakokọ na ni ma ho na ne saka ne de a wo ko pie mu wo Canada ana wo frɛ no ka kire ne se wo mna manhia ahembobo na Herbal family house jakokọ no nya sodi a adanse enko anti wo mra ana wo ba ya mpa na wo beto nti wo frɛ no me se mabagana no oni me koduru America ni nua ba na frɛ me to frɛ no so odifo wo America ha na se wo Ghana na me se me wo Ghana ana wo se wo Ghana de a ne me nua so asi ba ti so jakokọ no ma na me se o be pie mu nko ade a mensuro Oforisuo be pie mu o jakokọ na anim no ene visa no wakọ akọje Oforisuo wo bi ye mane wakọ wotu a wonya bi wo be pie mu wo manhia ahembobo ade jakokọ na anim no ene wasisa gold ni ti say asasi so ato na bode Oforisuo wasisa gold no wo bi abre wone oba atena ho abre wo ba no wabre no pa o waso de na konese wa chese ka wabọ no saa wo ba no nya agro ene oba no so mpe ne biem man ya dwene chese wo yawu wa foni akasa chese de ye na hometi eye ne ya ne se wo ba no asa akofa be ma bia be ma no wasa de ne nam nanim ene ko chese a wo ya bodam
ana wo be piem na danfo bi kire nse wo be piem oja kokko na nimi wo be duru manhia ahembo na jaba family house ofo so say oba na saba a won ne ti oba bi susu be ma bi asisi na bere wa ne be ma na tena ama be ma no oni bio wono na kwadwom kɔ soa ne ma ton no de abeto de ne ama be ma na de ne be ma ko dura blochiro va ne nyahwe opese obefa oba won ne ti ya wono dogo no ansa no obefa no ama no wono aboa no sa oba na be ma na pese obefa no eno obe pm ja kokko na ne be ma na be fa no ko ofosu manhia ahembo na jaba family house de adanse enko obi yale da hot team yale de na to fom ofosu omudi ne be pm ja kokko na ne wa sole akula bi ntimi nkasa wontimi nkasa kula wo obe pm wa ja kokko na ne wakasa obi ayira wo ma hwehwe no ba bia wo mu hu no enura ma me na ene ni nua be dia na wo ma hwehwe no ba bia se si akula e kasa yi wo mu hwehwe okay wo mu hwehwe wo se bia tu akomo abefre wo ma hwehwe nipa no ba bia mu hu no wo ko ba bia bebre wo se wa nipa no wawu we so wa ye de we so chese ensem nwonwonan wo be piem ja kokko na ma ka kire se nipa no nwui wo na taade we no so na taade nie na taade na omde baaye na fo so kire no omne koye enro ma be dia da se okay picture no kura wa ma se me hu na wo nipa na ba no ma twa picture de na wa fo so chese ma me no hunu de wonye obi awu wo mo ntia se o ba de wo nyina be ka kire wo mo se sa na doctor kan fo so eti de na wo ti fie wo hwehwe de na wo pe wo pie mo ja kokko na no ja kokko nya so de a e ya danse enkora e kira yame ya aduma akukọ di ko ja kokko na so e kira apaye bedwa fo so o se etu kwai ba se de a e ye soronko ya na no den ye tu kwai ba se ya e ye soron e de na wo hwehwe wo to ne ye nto ana no di fo ya se wo kwa American century ni akoye century ni esisi America ho no fo so ebura adwene ne ti ase so century ni esisi ye no wonu se ma da me nsore ye kura na my wife wa from say nipa ni bi ejira kire mo on say America no obi aba na otetere kam obi hwe kaya abe pack enu ma to aso no nya kai hito Ghana fo nko a mo behie agya ko enti wesi efiri ne kam anu aba na won ma tena se on say ho ne de wo mo mbegu bebere abro fo no wan hwe a mo ka se bibi ko so enti wesi firi ne kam anu aba wura me hwe no ya no akotena ne kam wesi anu aba ho na hunu say yes ofoso nyamyama yetumi nyamyama ye power mesi bi kura nyame power menyi tumi bia ni ka de nyame de ama me no power tumi bia no a eburu nyame tumi so ofoso e kire nyame adu a ampaye be ja kokko na so e kire de obeduru ho no wo se e de na ade be ba e kire mbasa ade akoda bi da e kire nyame adu a ampaye be dwa wo ma ye man na wutu omunya bi boys no e kire nyame bo mapie ma oja kokko na nim wa wo hwe wo manso wo tontokrom wo fahene manso akwasi so da atwa no hene kanya ase ma mo wo be kononwo momra ofoso boy bi wo kononwo ho so wagya asase yantam concession wagye ho nkrata nyina afa de galam se wo yiye wo tu gold na wonya bi no mo ye galam se kura nya bi na me magye mane de wonya bi ana obi kire ne se womra manhia ahembo na jaba family house womra odi for samuel obe piem ja kokko na ma de niam agu akwam no ofoso na gold no se sanity say no eti die na wo pe number na 0246 0246 0246 0246 66 71 17 0246 0246 0246 0246 66 71 17 050 050 050 45 45 88 454 0578 0578 0578 0578 40 40 55 19 0578 0578 40 40 55 19 yo kumasi manhia ahemboboa no ejaba family house e kire nyame ya ado akokọ di ko jakokọ na so na okay penipa intio yo ye de nyankopon ase sese kura do fosi o menu nyame akura tere be anam san asuro no me ya miti be sole ko da banam se be ma mesro be ya nka maame mom mfa ne nko we de yem se hospital so se kwa na de kwatana se ya maame no a me presa yem fa ne nko no wono asole anante no ba be sanako ne sa asamba akokora e de ne se o ma broken heart ya chi o mu Ghana ha nyina chi no mfa lai mara hembobo ano broken heart wo bia broken heart ya chi ne bia se de mo na ye beja we kwan ya enye oh eja wa mo no so ye number 1 o e chi na bra be pie mu wo honom cause enipa aba ya fa kwambone so ayi wo mo si nche wa awale ne mpana twen mu anyame nam papa isu ama be ma ne ye gya no a oba behu abeg
oba na eja ba ma obi aba behu apɛ nti mesere china mo ade broken heart yesi siwo ya je afiri wonsam yesi ya pamwo wapoto awi afe yesi ya manfa momu bi china no papa no nsia ne fa bomoden ne bra na aba beduru ho no mo a obohunu say yes America we okoye dia mekura pɔ de oba ya boro meso America we okoye no mekura ba ya boro meso cause die besi wo hobia na say nipa bebre da hospital sabi wo mo ye me ye do mo kwasha fridge mu kwa wodi ese wonti me ma yentwa ni photo keke mfanto fun so na fabra be pie ja kokko nanim kwa de ne kan o se nyi obi ne kuma ntwe boss yakona de sakare hwe ho wuye wa anka sabra na fu ani kosia e bra behwe ofosi o me da ase no ke ayo D4 Summer Prayer Council Center ono ene ene twetwe komodo fo eduru babia amanfo ayade o enipa e won nsam o ayasam kase o ayasam kase papa 0246 71 0246 71 0578 40 55 yo kumasi menhia ahembobo ano ejaba family house hone jakokko na so a nyame tumi ne yadwuma noke omna samo mebre na so ufri ayi ba enkran ana obi aba entwam mesikejetia bobodi san raga janshi oso ko Dr. Mensa kan be yiwasi menhia the use menhia oso pe menhia traffic light no the whole kumasi no traffic light anyankopon ahira so a ensai oso pe odi for someone na jaba ifi ho na de no woka na papa kan asem bi se wa obi bia yira ti asem we pa na nkrofo bi bia yira o makoba bia mi atwa wo mo na mi nwe kan asem bi se no bu wa onyanko beba na nso no dodo no bomodin twa opecha fama obi no famra ti se se ne ekoso no adane no madane wo and this first wo divorce money when first no enye ne yo ti se adom na yekese it will be biara wa ho chembe se wadwe yon tanta kura na otifie wo se ko sha homa onwa homa enko watu kwa ukwa enye yie wabra boy besa o magu akwantum enko yie me se maamefo mo so bode e wo kejetia ne sebe bode ne esoame munya eduma bia munya kakra na momfa mo man mra odifo samra ho na se sebe be o ba ho to wa wo so ho beto maame mo eduma bia bedu anadwo be na mo te no mo da o ba so abroche enko yie wo san sika na de akoma wo busuani wo abroche da bi enye kwa eya kwankyere keto abi odifo se wo de wo ko wa sorry emmom wo ye adwuma ejuada kosi memenda upon 3 o'clock kwasi adanka ko wa sorry ono do oji nyankopon di wo se de nani abre enye challenge o mpe wo bi afe na wo be so ahwe baby awuko na nkoye na mfa no ma ho what your fagidie ne bra ho no de no ma ne ma wa kwanche ne ma na oduru fie bronsam wonye o obi tia so dem ne ehu na ne achi ne woda preach ubusa se de five wonim enu ti ko di for na se oduru fie ne yi sa de ne fru hodwe mu se wa hu ensankyira na ayi akwanche na o che wa hu a bomoden ti ko di for ma me se je ne number na so fo be ma number uduru fie na no ma ya wadwe ntanta frɛ onye obi o ya tiatiafo obi wa ukọ ni fi a sebe ukọ na so ya chese utua sika ansa na akwa hu odi fo da bi afei mede masem o ba wie no wa obi bi ya boni duam no da solfie ana se woda hospital na se bi chen yi twa ne nan jine free ho na fa na bro odi fo sama so ye ya kwankyere keto bi nanim na munim wo se dompa nkrama oha ti asem ni yo dompe ankrama oha antimanwe no wonno for the seconds berry oh we ready demo ya fancy ya okay 0246 66 71 0246 71 050
0578 0578 40 40 55 55 19 19 0578 0578 40 40 55 55 19 yo kumasi menhia ahemboboan ejaba family house wachina jakokko na so echina yame ya aduma akokɔ de ko jakokɔ na so ye tena se na wotwemu ni nyina just Sunday na enka ho echina yame ya aduma wo ba to white tank ba akofa bra na bo hu se adifu dwuma no ye wode ya frɛ no ne ye wode ye wo so ya echina yame ya aduma folikuso akokɔ de ko ayedai eso bi aba menhia ahemboboan echina yame ya aduma jakokɔ na ayedai ni abre ankonu adan so eso adu ani kire mo menhia ahemboboan titi ejaba family house eti echina nyame ya adom akokɔ de ko a eja kokɔ no aso eti de na ni abere no ba bia wo bia apesa se didi kwai enwa anokwasem ti me ye no maye eni ma nya anye enenam obi wo was wo boligam wo ha me utime fo spintal lele be se ne kwa akra ni e refuse visa no was atra lele ni mu akɔ brabeji me kwa nkyere wo ha de o se kwa wo de etena ho okay yakra obi ya chia obi ya otie bia na okay ya ni odi for Sama Brand Council Center na ekotwetwe nkomo no odofo obi nkonnua dane so otonwa yento da bia ekasa asem o eyodi for Sama no wiye brem ono na krupo twedi ampa wo ma nani a otumi ede eboa wo manfo na yako akoyanim eyeyanim ten we Sompa Asem Npe Nipa eno ada ya tabiri asem bi to ya pron so eyensa asesem awadua ben na complainant no akuya koma eba ye no omo aka busu apani no omo so ebeka akire nyese omo ama omo baaye no na ebre no ekọ ekakra eno ti ema mitu asem no ede hyende ene wo mu nyina da ewufi ha nti ampaya ene ebetumi agye ta ye ko computer so dwedi emra sisia ade Senior man, no to oba mi timi kura. So wa. Ayo senior. Me dey ade adan herbal product I am meet be bia me na ma no mu no she dan herbal product. We dan extra. We won ma wa ho tutu ni na e be jai. Senior na mi sisi ni nso e mi sisi o. And there was no problem there. Senior. We see dan okay. Okay. So we num dan okay. Okay. Sisi ya we ni na e be jai. Sir, we dey yan sha. Come on, do ba friend dan herbal tonic. Muni ma zuru. Minum pa na se na mtumi ndi. Na mtumi dan so. Me ni e bi no no. O tale me high pa. Sir. Dan fight okay na so. Koko ya bi betana no so ma me je me ho enje me ja me na amoja nko a na afi ese fifi me to ntimi kura mfa me to ntranse na so me hia dan fight okay aboa me pa yini na fi no yesi ma dem ho ni e fi beti asate tele boy ya Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244 017 556 ana 0266 593330 FDA ajeje die nkrato yi atu efiji ka ba ko se ese di nu frani habaya no a man di mu ebi ni paso eye di ai paso esa do be a home baby binwe paso abo baby binwe rana benu bio paso e abrimpo mun so baby binti ti fifwe maminti ana fufwe one more prayer fwe one papi paso e paso ti fifwe maminti ana fufwe one more prayer fwe one papi paso e paso no minyansem wonto manipa wonyan fiedu wotwen ensese apemfo nom kyene nso se FDA agye nkratoi atum se opedudu etu a fra homa turufo 0533 770 490 Poku na obi ayeko babie na oto odu nse suma no te se de yenko babie aha na na kasachre wadanfo no enansen ommo no homodi sempo wo mpem na se wampedra obekọ beba no ne dan si wona nipa nim nana mayenko na menko penko hini ene nubina bi menu anom so obai se wo ko
ɛdeɛ nkohini ne enubena ɛbra donek herbal mixture ɛwɔ hɔ diamond scientific herbal for ɛna de aba ɛyɛ mɛmɛ duro papapa ɛbɔ adwuma sɛ ɛyɛ sisie mu adwuma ɛna sa bɔ nkɔmɔ ho ban ɛbusu immune system wedie ko pebi to baabi ɛtonto aduro pia na nyɛ na ana akɔdɔm na se kumase ne ɔboa se kwantempɔ no so ɔne abot college ɛna ɛde animhwɛ na kyina sɛsɛ o obedi ho adanse wedie nana medase meduru hɔ dadadadada ago na adiachi muda so da ei adiachi afeni asori o ene wa man we dia medase what solve me problem ya ma me papa kai we dia me nya nko ei donek herbal mixture eye memedro obi a onya mfinche du nwoto nka ho upabi atwa afre 0246 727677 and 0200 844040 FDA agye den kra to yatum Ati. Oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who said that will complain with sisini cocoa? Epe ajiwakade. And no who jack a sepan and neck. Could the brain. A yama money mema. A yoko ni sisiya redrook a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yemme. Na Edusa ya wase se me brabo we. Sweetie, me come on mama adwa mo. What does ye aye juma? It's a living testimony. Kone kwajudi. What can keep ya dan Sandray. Obie timinum bi. I just happen for. Kona woman kwada no for. Any the onye mfie dumi. FDA age adwade nkratoi atom. Okay, ya kwa yanim ten na ya kwa akro asisi sama po menteme ho ase eno na de beda so pa Asem Npe Nipa apede po masibire na ya de ama kama ewo dwumadie we so dodo no a enedi adanse e de fa Sompa Asem Npe Nipa so na enano ya tabira sebi e de to ya pron so adua ben e de be na si ewo sekire jamansi ama twene ana e ya asem foforo na yemusa ye wo se ye kura na ye ba wiase de ne de ba ya azaze de bi ba ya na ya mfa bi ama ye koso asa na ye besa akono e ya asem o na ye maami a ye fro no akua koma afia koma producer ya twro no ye ono na ede na asem ebeda yen na asem we na emse ne ka ho a ne prensa so eni na ye transase ne mewi asem no tete de wombi etuo bi ametoto e de afrim ama asumdua aba ma me wakwa aba e ba cho ya bibia boko de ya dawo eduru ba bi a yemfa mo ensohwa ne de bo e de openi yesu so a obre enu ti no emfa ho ene enadodo a wo de aba ha ene nyame pa yebetumi awie na yakon e de akoyanim asemu ade beda ne bonetofa da bia bonetofa ebia ne obi etie bie adua bensa asesem mosi abusua ne edai aduana no okay abusua pane no me yeto yensa frɛ ne wa ama wo de yenti ye behu agba bia de befa ene se mi maame e de abanata na chi ba ne akoso asewa e na ama kwatema wo maame ne sese wo wai mi maame no wa kontu wakoya di say ne o maye bacho ache wakoya o ma da wakoya be 24 years 24 bacho ai me awaba me mi hu say o ma mi no sa akoya o ma bi eti abusua ni mo no e ma ewo mu yesai fa me ma me ma no o ma am da bi o ma me mpanifo no mienu o ma me kan ho sai miensa okay yentio ena ensase wo pa na ensase no me ma me akoso se wa sore ya na waton amobla eye ka miensa waton e ka baako ena wa ma ebi e de ena kram de ho krata no ba na ena mi refi ena ka e ka mienu no ma me so wo de baako ama ofakodwo fe ofri beda ase wa ye me dia ka da ho de wo se ne dia ja wo ye panyini nti bibie ne won ma me kama ebe ko ba bia de to so mienu me ma me kwa atuma so aye ne de bi koko eti ba ko anana kosi kwa ye wu ya o de ma me
semi ni di so na anya bibia me maame na ne bapanyini ono be ma no na na ne bapanyini ni ono ti ya ye wo so a ye wo so ma me maame enam si you enfie aduasa enan ni enam trans o maame ye mpanifo che ma ne mienu aka me pa chon eti ekoso ame de koda mabusu apanyini na na kwisi ofra omo no se wat ma ko se wade mo ye no enye munua ena ne banye eti no ko ase mudidi a mutwa o muja o se ofagyan we o sei ne nya case bi ena me de koye na me de kokotwitwaje no enti we de enti nsase no case be no nya ya wo de asase o sei timi ko wia obi ade na boga aton asase de atuaka o sei timi ko wia obi dwan na boga atwa asase mu ade atuaka edi efie be nan num nam se mami asemi a wo kan yampa yampa me sam se boga na asase de kwaku mame ketwa na kwatuma me se kwaku mame yango kan ho asem wase wo mame na epini wan kwa me de me nyere me nko timi sim ko black yawo me se ya na asase ya me mame de ma wi enti ya ho hyehyɛ ye etisen wase wo mame mienu na de bra me nti wo de minuni mlabi aka okay no ma am di no ma trans etu nde de migusu amedo no eno na medo na eboso na nakwasi kwaye na ade amame me kodoi me mame wade beba mame bi de ya from poma osama ame e wa donten hima na afia sapon bia nkasa na mdi ho asam akola mo ba abusu apanyini no ka kire me se wo mame mu nkwa mame kakala na me nko na mame jo to packet na so na akola nti ka bebrebe we nyina no mame mo won betu ya bia mame ana wasia video minimo ntie ne minya na nka mesu de nyai wane nka ye nko etim de akola ma botimi koi enwo no ankasa ko kire sampa enie sa ebo so ho na abante yi da kun me mame me ko ton de ma no enti we aka ho amana ye me ya pa asa de mdidi so de bebrebe nyina matonton ama bi di danchan na wo beton kura ton de won chan ni bia yakoton bi ma aka ensase mienu pese ba ku ye koko mienu no ansa na maame no ekoton saasase na mada ko no na emfudie be na wo so ba ku de na me ye nkuruma wo so na de aka de eyam to mu nyina nim se ho na odidie no be ma onim se ho na medidie uma me ayi akosho ase wa ne ama kwatema no omu nim se ho na wo se ka ho na didie me ba twan eno makoto eno motoni nti o motoni ye na ka de se sia de ye te de na se ebi ne obi em kra de aka de omu ne omu wa ene omu ba to omu na ye omu de to wani de me so me nti asese nana anya bibi kra mpo no a me oyale ya mitimi bo ho ka bi na me hu na busu apanyina hu no obi ya na odi we so sha me nsa na me nsa me nua no me ne mo dia na de mo timi ame no so abo me dia nukreni emu oya ana mpanifo me de bedam boni bieni asemo Ghana how ne ya sante me mane sa asemo enti akoso akwa atema no ama kwa atema eni akoso ase wane yo ma menua no me patwa omo na akoton sa ase amada akọ me patwa pepe da manim no omo na aton abusua pani nka ho men kan kwa chiri die but first paragraph no chire se ma ne mienu na akoton enti kare papa mu kura no ma se ka uso ka se ka ugina brane de ma wo maame asante asem ne beka no montwem sisi me pasisi a ya ko 21st kene community sciatica expert no sa sciatica ne so sisi fa srem wona akokum na akosu na asentim ya de sciatica ya papa bibidru so na 21st kene ko di tu ase ya bibire biada yemfa enko dai 21st kene ko bebo e pa laboratory ne scan ne mfidi awodo pia wo bi ene tu odo ba fifa mfidiem na watumi atu yade no ase e de amount 21st babies se unni yefunu ana unya wo a 21st babies no so ebi wo ho orofo yen ko kumasi ho oba kumasi a ehwa da braka
One Sompa TV ne Sompa FM no and a wabrusa kurumu obuase Council Quarters called Junction ubi hunu populi mantam krupum and kind Domi Market nabu 21st clinic Sunyane Kranza Techima ubi 21st clinic or for Siatica ya dibiano yeko na yenkutuase na bibidro eno di tu Siatica ya dienwase 0540311311 0540311311 yade bi owiase a wanhwe mu se yade na nsoso no na edidi panya pa eno ani koko no kwasi broni friend natural pass ye orofo yade bi a me matuni din se yade fon eno ti no sa koko no obi a wo ne master wo na aduru papa 3 herbal center wodi abadwa so ne timi tu koko no ase no 3 eco capsules koko master eno na yedi eco tu koko no ase enti se koko aduro bi amanisa no a ena no bi obi ko ekonum bi akageti abonten so onene ne ho eno de 3 eco capsules no enti sa odofo o to aduru papa na tumi aboa ye kokolinaka badani heba misti heba apidag ibenya 3 eco capsules koko master ne de 2 eco koko no ase koko na papa tu how edunya uja onan moja efrimu ba udwade honam ye ohene wani so ayususi no eno nyina eye koko eno te 3 eco capsules koko master yenkopa bi na yemfa entu ye koko ase o si 3 eco capsules o ye koko master 0546107107 0546107107 eye kitima odofo eye kitima herbal center ena mekanfo na bia ma ho kitima herbal center nyure kura no anu odren papa iwonim haban ensu enim no eno to okokwa ye brentuo mu a adaje ni so adaje ni poso kura ya de bibre biada edi unya odofo yenko kitima wate o se infections no ya de bia wanhwe ya wumu na edi ni panya papa enya asem ketua anifra pi no a infections no na ede eba odofo stomach ulcer na asthma stroke na pressure bema ukompa so anyoma mfa kitima ase bra fibroid no dem enti akodantimi ento ya fununum eno akoya asem foforo e de ama awawade na se kitima prostate ni nyina no kitima orofo kitima ewo abu akwawu woni methodist asonda na chiri ho pe eno wo twerebu akodua secondary school no oni no na edi enhwe ni mu yenko kitima ho ne afia ya de enkoda no no mo ye wate 0246 914717 0246914717 kitima ene kanfo ne de ama tabita was a clinic Tabita clinic se mekancho se diabetes nana, prostate nana, infections nana, obetere te na wadi ama, orofo hunam nyina eye oya, eduru baabi atimu se wona no mia na atom, eduru baabi o kidney na ho aka ho, orofo pressure na no den ma do yeko na Tabita clinic omwe e wo sa kwa ne so, orofo Tabita clinic se bibiduru e na odi tu yade na se, laboratory ne massage ni nyina da wo yobi wo ho, aduane a obedie nyina obetere okoya befo so obedidie na home service no, Bama Ghana for Bama Kumase for we ye friend no abedun Kumase esan say baby a wo yade a wo bia no ofre wo mo ombeba no mababa behwe home service no eno no orofo wukuana ne ya wada bia no prostate free prostate scan eno enso koso pa bema eduru baby a jonso ten na entwa huru enwonso emfa wushu so kokokban sa na enwoma ya agensemu anisa ahojo daban Cindy's Junction Kumase ha ho na behu wo mo ahojo daban Cindy's Junction yenkon kan sunyane takwata krade ubehu Tabita clinic ewo ho Tabita was a clinic arapa no so no nan wapon juada kosi fiada eno ye adwuma orofo yemfra Tabita wate ama mene wansa yade nipa benya so na ye yade kro ya eno ti yemfra wo mo no mo nkoyemoa 0260196219 0260196219 Tabita clinic ena me kanfo na media ma Osborge Enterprises beto TV papa fridge papa nefa edi udwuma orofo Osborge say Ghana hano ya setena no TV bi wo ho a emwa sanse agrada adwa ya grrr na atiasim tisimo yesi change screen ube change ka de to omno kra kaye na Osborge say men kan to say yeso ne ye de wodi free yuka bruchimem e de aba Samsung LG Philips eno eno de abre say TV betumi aboa Ghana fo anu aboboi Samsung LG ena Philips no ne hoden pa enya asem keto akra na fridge wodi aba betumi aboa Ghana fo no so no wodi free America bruchimem eno to wodi TV no free UK no fridge no so every America brochimem yenko Osborge Enterprise
TV papa fridge papa nyenkotobi ebu akwa wone twerebu akodua JHS no na edi enhwani mu na wodu wani tirem ewo Dr. Mensa Aston wa from Watasi rank wa ho na Osborch Enterprise TV no all sizes okwa ubenya biato na so odi akwa akodi udwuma 0277788845 0277788845 ana 02443633 02443633 and 0242026375 0242026375 Osborch Enterprise TV papa fridge papa and na ye koto ne wo ho Apostle Dr. Apostle Dr. Amegashi wano ena ye panipa Amegashi herbal and spiritual center no odano or for bibiduro pa Apostle Dr. Amegashi wo bi aye wo no na bibiduro ekura ne nsem wa moa no edifiri na yem ebaye na sa nipa we wokaso mo adura ebegeta papa Apostle say eyesunsumu yade a obehwe na hunamoni ode bibiduru akan umpewe na apede he osofoso emo yade biadi yade bibre biade ebodin wo wiase de ni din nyina akra wonto ho ase a de metumi aya aboa wan se metu yade na se na ho atumi atwo na akọ onwuma so sana Apostle Dr. Amegashi se menka ncho na enwumre orofo ye kwa akopedu papa ewo Apostle Dr. Amegashi wa Kumase o Makro woni old police station no ene bohu epe enkran be hu no sa ena takwa de so Apostle Dr. Amegashi ubinya no enso ewo 0547 044307 0547 044307 Apostle Dr. Amegashi orofo yekopedu papa na yenom na nyoma enso entumi enkonkai enfama ye Asem kese Asem kese ewo nsasesem ho ewo asantemam Asem kese papa ma metie se opasa de ne yenyama wo ba ncho me pesa masas mi didi so me ni ba bia didi entina me de bedam na sase yetena case ne so no mo so wo so asase no akwa akoton bi eno so nsenkaye ne sei papa eno so me ho asem ka ene sei ensase ba nese manson bi basoa etwasa mo mpanifo no butimi etigina obi antimi amwa me se na nya papa oya ono abeka de okan ya enka asase no de ebo so na moton ne yenkeni ho etini ba no so ono so bo ame no e wo sa me de ho no ma no e sa me no maton na no na sa me de atimponya ho no e ma no wa ye krata man me ba cho an Juan Simon Adua be wo hene wo ho me ba cho na ohene wo na moye mon krata na wo hini bia nsan wo we ni ano de na ohene wo asipon di kru eduru ba bia asase to firi nananom ho asipon di kru no eno ti sa paper we adamanim tumi be pa ne wom sa akoso ase wa ne amanya ntatwua no omo akoto asase busuapani dinim nana bia nsan oba hema bia nsan ye ana sa na mo ho nton sase nana ono ohene ni ho hema ni ho omunya nsisi foforo ena mo amode mo pe tonton sase we no de obi amfna minti ka ori enti se mo ton sase no so za surveyors na tia sase nana minti nchire ye besi hene na kuru na sei panipa me mo akwaba bibia boko de o nante se ne sei Brenimu. Mimi ya semi ya oliba ya. Miaso. Wa mi green so. Aso green. Ya fra wo sei. Fra mi ya wasare bidi akon. Ya wasare so free aduana abusuan na em. O ma me ne hwan. Ma me ne ata. Ata ne de he. Mi sister ni. Onua ba ni. Pa. Mo ma me na akoka kwantro mu no. Wa hu ma me pen. Minin na neti kodi vansa na meba. Tie kokodi bo esi abu ba bi owo. I know minim papa. Na anda na nkofa ne mafie. Me de. Ade an wo ye wo ho. Be minti minchire ono so kwabra ne so ye mo ne bede minti min ko han se chenchena wo ba. Ono obeba. Ade an wo ye wo ho. Ku adwuma ya. E wo kodi bo aho. Wa abra mo won sa asi wo fie. Oso ba wa ton sa asi ni bia na. Me nko ho krada. No mo ton wa wanya bia dipen. Me ni bi krada.
uni bida ani aton fa to me sisi ya me sister Diman so aba de he sisi ya de am nam so me ya de ba ha ya we no ena ka benya bia die sa ya san kasi edua ben sa asiri na agese de junction ko to so wo mahia nyesa pa dia mo besi ko o si stay waton ba kwa masam wasanto ba ko ewo nyakoso waton yi frɛ ko se chima me o he fa danse fo nyina wo ho waton yi enya no wo no ma ka kire wo enya no kre ma me o ka so obi amambi mesra wo me tu ekes ma me yi aka no kro ka sa oboa be se wato se be ko utu kwa okodubu a oba e wadi sign oba wonya mfie mienu mpo ba ti asema wo kan sase mienu pe me ato ama me bi me ti ko di ba me yiri fi obo ka se na me tie ye ye ba me ba dua ben wo ma me ba dua wo sha kwanto wo ba wo am se wo chantro asema ka na tro me kasa na me kasa mama usika di nti wo be ka we mama we oba ka no se sade me ka na asem mama kasa bi utie me wa hwia metimi asori asem no so e de metu aka cho point black wo kasa brantie wa mem me ba cho mate eti sabia ku sabia nya ado de wo kana ba ewo me be da afa wo kan waso na no kan waso na no ye be da nya de wo kan pani pa yenti o me ba cho me sister no asase no ba ko no wo yesu kuku watone ama obi ofre me bo mama ne wo so de 100 million me de me ni samre na me wo wasa ye me kuku ofre wo bo mama ne wo bo mama ne se asase no wo ye ni kuku ba wo ntimi se na ho de ntimi ntini wo nya ba bi ndanti wo pese wo sini dan bi nti wo ton no de akobo dan so na so wo nya hwi wo de wo ton na ko bo se mba me nya ba bi di mba ga de esi obisa no no tuwe se ne bo a me ba ye me mabisa ho asem kura na ko be se 4 years me misa ho asem da de oton me misa ho asem bet na nsanya na o mu yi kwan na o mu ko dwi ba ko a wugidi so no e no mu ko yi kwan na o mu ko dwi failing wo so o mu dwi failing na ma no se sa na te dia wugidi so o mu dwi failing wo so o do so enye ye bi nti ye nyina ye nka mu ni enkoton na ye nche na ma me fo no miensa ni nyina na obi anye de emfa ne chefa sabe na mo adua bi ho eti mo gina ma me side ye gina ma me side ti mo nya bi di o se enna mgusu ameka ho asem ba ye be ne de ye adwuma o enti emra ba sa na wo mo kan sa no wo me ye na ofada ko ye se ene ope enti o ma me mo nko kire no nko be enti da me ni mi nua wo se ko sisi place no mi sister yi obaguru mi nua se wa twin wa pane to ase e wo adwaye enti me ni wo se yakwa ko sisi place ne chinchina sa da na kai bo me me ko da ko fu hospital tu susu se uzi stay the marka bo na se no anka wo ne be na no kai na wan fa no anka nke be ye adwuma enti afrika no me so me ni uni ase me na ma me musa asase no mo koton wo ma koton e no mo se me ma me chefa no obi megina na yenye yi wo sisika no wo mpe chenchena asase no wo na na ko siko yedi ache unti no wo mpe nti me ma ko gina ho ma ko san ma me chefa sika no ma dia to nti wonu so tuwe kese na waton no won fa hu sika mbra na me ne nye nkonta waton se tuwe kese wasan to mi so asan obi from nipa ni bo ma do waton ma ne bia no so minimi nipa ko ma me waton tuwe kese pe pa me ba cho na me ka enya no kre oboa enya no kre first mo se maton bia obi etu ebura ene ade enya no kre ya 1 acre no kra na enu papa ana me dane e kana me boy ne sa wuni ya eti de oba yo maka na wu 1 acre no na chese wo mu 4 plot enu de wo me de animu ha be ma no ene ya asase wo chi kra ya asase ene ya no kre na se e kaba ho a obi na ka ba mu ntua bi na wo so fa no ba ni me na le tua ho na se e ba yo mu tua ma da ko no e ba yo mu tua ma da ko no mu frɛ bi no mu frɛ wo so mpe mi didi asase so nsase be nko no asedu na asase na kosi ko edia che o ma me fo no to wa me ne wu ebi ana aka sa unya bi ni da me nam de ne edi ama yetimi anya ehu sika mienu e wo ma me akose sewa ene kwa ata wa hu se wani eden enchen e ho na me ma wo 2 million e 2 million o ka che se me be ma banka bu bo ka che me ma me ka che me se afia ya odi opechini on ka ho ma ena asase mo nsamo dia enti 2 million famano ti dia ma me no aka dada asase no sika se na munya ma 2 million pe ye dia 10 million so 15 million 20 million na 20 million so mi bia koya so mi bia koya krata wo se me ye be man ti ana se sana tie dia ya mi sister panina bo ya bo ga aka ni o
me e ma obru ni wi ma konta na ne be kai ma odane o ka sa ya obo na wo kwese na de da ko ade am wodi na wo be gina katia me obi anyi ma ne wo Cote d'Ivoire uni ma sa wi mu da ma ne wo Cote d'Ivoire wo Cote d'Ivoire uni ma sa me ba duru 20 years enyo na wo ka sa wa me ba duru 20 years na afa na afa bi ja o ba ya di fie sai Uba wanya fie sai. Me ba ma nya fie sai. Me ba na odi ama wodi. Na nya ngwe me ba sa na wo ba ma bra. Me. Oni kwa mbio twempa. Me ba ma bra. Me ba sa na wo 54 years what? Deserve me ba sa na wo ma ku ya nka sa me ya. Me ba sa na wo. Kasagu microphone kasagu wem. Me chine ma mienu. Na che squat ali. Me chine ma mienu ene wo. Na me. Na wo squat ali. Na wo ko nya free trade ba free petty trade ba e ba mi ma hu. Kajache na so di say. Mo so di de say. Mo wasare be di akon. Unya ba pa ni. Boni be. Yo di ama wadi mo eno na mba unu. Ne wo mu no di o wa ye no. Di obi di ama wadi. Se me ma me ko mo fa sa akwan we su no ye me ya. Pani na mo abusua no. Mo abusua no what say ma me fo mienu obi ade bi ado abe obi di bi ado koku. Anu de nyame se nka no prem bae no me ma na ka kire me se wodi asase bi ama fa kojofi ama ne de ayem ne. Bet sa mo bra ho de na o ka no. O mu turi nyina anwea. Abuchafo ni tuni nyina ye na santi no tuni nyina na de ama obi aye abe no wo ye so se ho adi na da so. Anu de ma me se wan na de ma no nipa na o de ma no no ni di na da so bet asase de ma me se wan se da ho mani da ho ye ko cha asase ni abuchon ni nyina ye dia. Won wuntimi mfiri ye chi nkonkoto. Asante asem o. And the house is here of a good fin or many so. Monsa no asa anebi wo ho. Me the assassin there, me can say the assassin, the assassin dia. Me no but assassin there me can say be ho baby party and the was as if any baby. Dem ma me kwata ma dia na o kan say e kuku na wo dudu so ye nsamampo. E wasi pon kura dem ye nsamampo. Ene da ho no obi ado bi obi agusuan obi ado bi adua. Nti nsamampo say no no o kan wasem de ni won ko say nsamampo. Eti so far no se ka ye bema. Unua bayi ekwai bi so kora no se ka wadwuma ya unua bayi se ka ahwe no se meboa se utie me se wodo wo mu a na unua bayi nyame ato nsam na nsam ya unua bayi se ka ahwe no ne ya gina sase baby a obedua banche adidie ososo fo aso se ye nto asase no enye na sase ne ya jibo mu ni asase no bia ye ma me ma sase baby a ne nsakoto no utie me say asante eka no kura na nso amafo takem ze metake asante fo sa asante ka no kura kama mi kura na isanso wo yo baabu abusuan mu ko gina ne maami afa ya kone na ofie bitese twetwe komo simadu so emra sesi a adua bensa asesem na yebewie na de de befa no ye de afa ye kwa ofie bites eyaduro esai eyensa na sentemu a ye di kwawu ye kwawu no ofie bete sedie omanfo esi twitwa no kwawo no enya asem ketua kra na ofie bete so no dofo adanse die ewom kire se eyaduro na sunsum kra no se onom ofie betes ne bia nyoma bia ekutia kra no etimi firi ho eno ti se ya ponto abadi ntwa yiyo nyina no ofie betes omo atena se sabi amafo ere jiwo amana mu ya mo fanko wate meaning crofura bensa ensa no se sako hiyo se so one akoto moment ase ma me ensa mu ya mo fa mesisi na odi bibi ye frustro no ye bana pe ne kita ye so me yese me pese me bodi ogina se ho se efie bites ti wakache ni colleague ba ko se menum efie bites ni bi last week o mo ba ha na me ko fie ahomache 3 na me yire abome o se be ma na de onum den emu ayire o se na de onum den because wa dwen ho a won ti ase performance ni ya performance ni na performance no e danso we ma ya ti ase se efie bites ho e be ma odi distro adidi form umpewe na apede ede na ya paso beti sika ede ama o yire so onya aduane nsiwo na be ma abekọ na odo nsa be wom se so udidi enidi efie bites ebe ma o appetite me da bia me ka me se efie bites na ama ne kokrofo ye mranti djuma wo mpam enya dru eyensa na die enti a eyensa edanso die enti a edanso ne se ye de nubina duabna na aye den aye na de akoho kakra bia aye den asom your caution bebre wo ho akra uni 18 years a untime nom anokwase oba wonyim eni kwaso no mefie bites oda roma
o ma wo ba no fo a yenum efie bi test enam se efie bi test ye na ebo ahwefo ne obibia nti no FDA fo ayedai agye atu ema wo mo chefa emema wo mo chefa kokrofa wo mo chefa enkura wuni 18 years a wuni wo chefa you am say hangover bia ni mo dabi onum nsa wei ensori anopama otim pae onum nsa wei ensori anopama oyefrinya oya because nanipa niama yawe bebre wo ho yeni adaje ti wu pie ne enamfofo akotena ase agimani makotwetwa nsa kakra ade be china adan otipaye adan oyefuni ade dabi no monsa wu wia wo honam besisi wo hono na yo ho aduro eye fie bete mpewe na apede na se wo ba bi di adanse e kire me se Oforisuo Aboagye ofie bites no wo na abo ho dawuru na menum ofie bites no ba fichi komu no enwoma ba kama enu ntina meba meni kuku ane ba pensi a minya nyina no nyina awe enu ntina meba meni kuku ane ba okay kuku na kwakoye ma yen kwese isi asembeka se efie bites ye we e de mama ye we di mama obi ti obi hwe baka se na wo ye oba e ba ni se na hu ye se ka kumu wo ho ya nyini kwaku na kasa num e na se nyum ne so da ye ti free ni ruwa na kuku ayo oba wonim de efie bites ayama no Mami yenti o. No kwasem minu abe medin kan aka. Efie bites de enda bena dey aye bia mama bebre. Ma mami fo akodwa so wona aye woni nnwuma se wonya efie bites se ya ombetimi ada. Se de minu abe medin kan aka se mema nkokrafo nyina ada ne mrantie wo mpa so no. Sa nso so na ma ayenso yenya efie bites na ayenso betimi ne o ma yede e de esi ani na oba se won fichi komu eyaw ewo ma medi ho adanse a cho se efie bites onoma ebeye wo ho nsenkyereni enya duro eyensa nenso eye eniema bebre emema ni bia se enda benada emema ni bi do benada nenso wende efie bites ntino omu nyina benada ne ko ateko ukuada na je fie bites na ye chuma enti ya ma yesi wundi 18 years a enum bi onyema ma enum bi o ma wo ba no fo nso a enum bi sa nyema miense wonka ho a wo ho kwan se wo fa efie bites okay na aye wo ho asa ho yare nyina eduro we enye efie bites ya ka ho ase obi se eduro mi se nya eduro na so no wonom a kire se de wako hospital ama waduro etimi nu ama se wo pe ade e be ma wo menstruation wo fichi komu ya na tekwa pe efie bites e kira kwan nanom wankasa ba be di ho adanse me ba wankasa ba be ka se o baba ya papa ho abaka chense se efie bites ya wo di ho adanse die se ye nsenche ne mama the efie bites 0594 0594 399 434 0594 399 434 020 483 3500 020 4853 yento ye boase e man ho hia papa 0204 853 500 0204 853 500 so offer number we nyina na so kasa wo pefie bites ba ko mienu miensa ato duduo bia wo pato bia no yankasa ye di begu ka mu e di abro ba bibia wo beko bia ye ton san bia no ye ton efie bites e wo ho so wo kona so won ton efie bites wo ho a bisa ni se madam adenti na fie bites na aba na ye bo hu da ro ko no unton bi e bia na opebia to but onya ba bi obedai obefa ne doso pro eniti na mabobo numbers no 0594 399 434 0594 399 434 ofre numbers we wo ba bia na yankasa ye di fie bites ni bi ebegu kamu abro misro se wo ma oba no fo a wontime nom oba wo fa nyin se wontime nom o ma akra no fo a wo so nyedai wontime nom ofie bites e kira kwa kasa wo hefa efie bites o pe ye head officer ye head office e wo amachebare hona ye efie bites hona ye kaniama ye dai ebom
So pay head office, I'll be to my match barry. Okay. And I say, yes, I was sub office, I was Swami. If I proposals, no letting in idea, what the baby Swami. But baby, a year drew now, baby, a yen son and Cassadi, oh, a match barry. Okay, yes, your man should be number in 0594 399 434 0594 399 434 fresh our numbers we so pay few bitters do be a opa to biano ofra yankasa ye be day okay, you better fear better as I say. I don't think upon 20 abadi 20 in that baby and nipa demu. I will fear better as to me at the wakajiremu papa or for no me fear better nibi wate na empokra no. The a woman say piano and one cassa unimino, or fear better to me amana pie or for a back or to fear better no wate or fuchi come no yaw a womb papa na entimi so enflow ya a fear better no so a bedi wakajiremu papa a dear bang a yasemo a yasem pao a yasem papa ewo and sass sem home a yasem cassia pao. Me suma me bofo tene kokosachi e ma ne ko adua ben adua ben ene kosi ye senior trase na hwehwe mu no na me bre no na adua ben sensem ne bewie papa katachi man trase wo ko adua ben hwehwe mu je ne kosi ye boni tofa obozo branding tino ya mo kase yenu aba no asase na no kase almost be say 4 acres no ne no 4 acres ne mo medi mani kotu awisi huna emfa ne be 1 acre na edeko ne mom na yenu aba ne ka bibi se na banche wo so me koye no ne aba aduro bi ewo ho e ma medi mani ekohwe na de wo mu ne se me de me kan nyina ne se maami omabusua panyini no ono menyini se oboai because Mr. Opanyini otihe die ono oto ansase no so beto a ono oni problem tie kapa de abusua panyin no ni di ni kratem omo fare nyehwe busua panyin no because Mr. Papa otowe ovozo me metoma de na mo se me meto a obeto wa mfa kwampa so anto a fa kwampa so anto a se ne de asase bi arokoto so a ye krata de ba krata we nimu okay ntimidie Abraham ko duye no yenua bai kan asem bi se ono na saase a ono de ma obi se enkonfa hwe so no asase no on toy no fo so on se yanchia so ntie ba kofo asem ntie anu nti mehwe enya yenua no enamba ma o ye se mbusa na se asase na yenua ba de ma no ode ma no se on hwe so ana se oton ma no yenua ba ma na se ma o ka kire mi nyana se asase ne yenua bai eton ma no o ye krata de ma no nti se yenua bai ebeje kin se asase no onton ma na obebodu dia ya brandtie no ono kra nan ko sen ka no ba ha si wosisi ye ko ba ha enua ba yi akinye sa asase no so ode man se ye mie ncha na so ode man so hwe so man no a enye no kre na ewo ye nua ba yi aton asase na man ho aye ho krata ti enua ba ne betena no ka se asase no se bia ye de che no ana se bia o ka so ye mpahwe no a no kre bia anim na emo ye nua ba no aton asase na man no a why you krata e dia ma no sa e no fosu etiti okay win big with mega cash lucky boss order for kwatikwa bi o ho a wo fa so emusu ba bi o so a enigi wo mpa so o pesika to botum a enkotutu bia botum the person catch on edwumene no win big with mega cash lucky boss omo ena sabere o musika abegwa so amanfo e twa na dikadika national lottery authority omo ensa hyase uni fie du watwemfo asem enkoso order for say star 426 star 6 hash star 426 star 6 hash ebema prompt messages no na wo hyehye ebeduru bebe esefa abuba money ho amwan hyehye ho or for 50 pesos pe ubetumi de disika pudu papa enya asem ketwa mega cash lucky boss was win big live large na ho entumi entop na wodofo aduru bia bedwa so ebwa memma papa edunek eba Mr. Eme Vitality eye memma ho adwuma papa na dance die bi obi adia fa ho no doneke no oh adansi die na no odene adansi die na no ode papa Diamond Scientific Research and Alternative Medical
hospital omo na by Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital omo na di donate keba mixture e dia badwa so e boa mema papa Kumasi baby a tonuro etuduro biada ubenya bi ato sunwane yenko ibenya bi ato saa enen kan ko gansi drug lane ubenya bi adu kwano no fe ubenya bi ato ashaman ubenya bi ato donate no eboa papa 0246 727 677 0246 727 677 a donate herbal mixture and a year camfo na ye de ama Lawson herbal mixture wo frɛ Lawson say what the Lawson herbal mixture be so Lawson local mixture be so Dureman capsule Dureman bitters so or dia be so na Dureman bitters no ni nua bi odi aba no eye ginger leko eno Lawson ne sabako dia be so na ye ko kwawu no ho na ma me hu say Lawson beverages no amanfo no papa na Lawson Dureman bitters no emudamoton na se opese opemu a uhwie ginger no mienu a na wahwie diwe no so mienu o ebegeta enyoma bekoso kama betumi atibia di na okala so ebetumi atoso isan se etumi ma utumi edidi papa baabi atonsa tusa upebi ato a orofo no ate so mfaso wa bra koton wo pabo ene supermarket ya 0242133577 0242133577 na yekope loss ni bi ento azigblibo shonkalu kagoka eyetogbe ahaban keke orofo togbe ahaban keke wa media gro Ghana ho omanfo aboa wo mo Ghana ha na nyasem ketwa togbe se bra be fa na damfo wate eduru baabi atotu ansa na ko aba enu ti se baye na ha wo orofo ton wa yento eduru baabi anyoma ne abraboni udi timhia yenko togbe ahaban keke ho no na ne nyoma ni orofo wo afijase akwantempo no so krobia ye frɛ no bomfa uduru aso besi wo bomfa hospital junction jemano fritogo ahaban keke anyoma betumi atwatia okwa 101 togbe nie usu nie no aka mo hia asem na odi ache no 0244484747 0244484747 eye togbe ahaban keke orofo ye ka bia ne ye ka bia enye bia ni bia o da bia o bia ni bia onomu a emudamoton na emu enya nwono eye bia wonom a etumi ema wotibi edie na baabi a nipa boadem aponto nya bani to no fo ye klobie na mekan for the amount eye klobie na omo large size ni bi ono mo small size ena ba ku bi ewo kan mu ene ye friend take along ye ne da so no klobie ho ate atesuo ene oyi free fridge ni ma otuso ate push klobie ena mekan for the amount oba pemfo untumi enom bi sa ena unifie do otwa untumi no mraza ma titine tikwa ede betu sana so am na ye na kono bia no ane club ya kwa computer so jadi mrasisi ya 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st clinic nkoa wo mu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert sewa me hu acho me na nanu me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Ene me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otredidi musa no. Oh, Express Group adarumenti according to IF4. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visiting so a. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amu pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and also South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make
Yebeshia Kwan Kumasi, Asafule Roundabout Hwa, Accra so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Moa Macho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more, and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Caritas Lottery platform. 18+ only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you are a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. Hey, Asem o. We are from Asem Npe Nipa. Ebere no ti emkanko an yitu. Hey, Asem. The nation anchor. Ya awurade nyankopon nhira na onhira onipa bi a wotie. Eja se wo de so wotie dumadi awurade nhira no onya ne kase. Na afi adofo nyina ne abusuan yom do masem abedai nyina awurade nhira mo. Ya wasem no ya na ye nokore ba akopew. So omu nyina be di nokore amomo ne omo kana eye ba akope ne ape no kumasibe ne nya aso de yeko. Maame yodi asem bedai wo ye ba anan yesa na tie. Ena maamefo anase abusuan se betafrache. Asasi bi ana japade bi yemodia akoba se obi beje ena maame utie ne nkomodia odi atomani mu se obi pese odi ade ne ko ti wo mpe kakramra ne nyina ntwema nso nye ade mama akopa bosia ade atwe ti mukura mbeka mo bom monye ne bosia no ho first se ade ne ya ma onya iska wo hen no odi tu ana mo atise mo ne ne nwene ho na mko pese iska na metua mutua mokoko monem ebetuma basa ni ono so kan nya nokore asema basa na wo kasa ne nempo yemusa wan question se o maame no na ade wo mo na sebe ade na ekwa wo ba de wesimu se kan ya hu ye nse wo beto we na no maame di jawo ena ye wo dia se ye nuafo sisi na ade da ye ntem ye nya ase ye mfa ho a nke ba nko ho na so koye nana no mase a etomre bi ade ye de ye kogi o ye ntwen so obi mefa ndi so ko dis ka mpa na motena wo mo ofere mo so ampa na mo ka kire ne se emfa mo ena ono kokko no de ya na de mo betena atwe manso ye de fa ne se wa ankotwe ndi obi kro de ko ndi gambende ndi etomre bia ye nyina sabeta fratwe ye nyene nko akire nyanyansafo na ade nye die ampa maye se mo gidi pa no kurim se bra obi de ko no ofere mo mama mpache wo fa mpache wo mo ayi da he obi de ko yenso so sabeta fratwe ni se ye busuan ade bi kura me na me ben ho mehu but manso yempe kakra se ne ne ntwe no amfa anko ena mo ka kire nse mo mfa ho de a ene ene mamba no atwe no se ka tagu a munzom fanzo obi de koe no ayere no ho age kakra o ze musom na asomdie ba but ko ba se motima kasa na ne ono atwe age na ne obi gro ato obi de atua ka namba na mo nte ase a na ne mo so na mo nim sese mo be pa de ne de ada na mo jama ne ko edibanfo no nwene ho wo fie so mo nim so mo tua na mo nsa o mo ne akura ne nkamum ne yakɔ no mu hunu kan befa so aye na asomdie mra na enko ne kama na masere ba ne se ye ne maame no no made se nyame adom atima twema nyamanso ade a obi kun gyedin wo fie nti wo twe manso gye ye no e ka wo boye ene ye preje enko prebiem
Udo maame nom na wakɔgye manso sika de abɛtwe manso ade o magya pade asi wo maame gye sika 2 million nti brought me no ntimi ton 2 million mo na yaka no no mu ni che omu che wie no mo se ye bayi wo ye hade na baso bodie nyine ye nhyira ma wo ko wanim emeye se me na mkɔgye ndi afedu abenya chefa wo me yenya ne saa agya no ma de wu ni chefa wo unless na ye de ama maame na ye wo chefa nti ono so senti no ye saa wonsua ho nyansa no wonkɔte ase na ne manye tietietie na yenkɔ yanim ndi abasra mpanimfo bi omu wo fie omu ye problem ne trouble omu nyaa saa de no mumfa de no nto ba bi eda na obi ankonkɔ nanim ye bana ya de ma ye meeting wa ya de ye krofre ne ye niskandi ye ka chense nkenko wa konkode ne nzati maka ne kan waton bi wode ate eno ano ye koyanim wo bi wo ha me de ate awie no so no me ne maame mo che se me na mkokonje ye nti ye che da bi ade ye maame de na akonje to no ba one ne che de na eze wo maame no wo pena bona wo mfa so be na wo zo nti wo sika kura na nka de akoaje na wo nyi biem kura nkenze hwe ba ye bosia na akoje mbese be ka wo nti na wo je bosia no wo ji wie ne nche japade bio maame konkoden je ye matia me bosia wie modia no mumum wa baso bodia no mabo wo mu na akora nka wo ko wanim munka mumum munte mo ho ase na obi anim so obi ye ntuan so ka ewi ase no ba kubu ba akokwase atwedi ampokora betua wo ka ona enim no kore no ye hunu ne sa ne yankonko ye nim ka we nya ase wo se motia nti omu nyina nsua na omkoye ne fefefe ababa ebre ya omanini ne bre so aba na busua so mfo made usu nim se ka akobo wa atu awi a o maame no wa konkode amomo da che omu kom de akire bejaw ene omu kotwe manso bia ye ne sa ya mugidi sa asundie beba ne yakon akoye. Okay, we eye ayese opani Augustine omono asamoa odi mfinchia adu wotwe miensa kane na ono na kotokofo no epripra wago pramaso a wotwetwetwe womo eni womo no mobo blaster ni nyina no omu prepre mu den a ono na ede aduru eka womo na yi na aduru suyi aguna busu apani opani yaw adi aguna busu apani opani kwakupoku na boachi ya dom otumfo akumanfi hene na baafo chei akumanfu hene ankobia hene na ade munukum ono ayetwafo hene wasoko mampon enkane na ne papa ene opani kwame burubi wonya ne baabi kro ne maame oba pani adwo team ono so atwo nananom ensiedo maame madam Cecilia Pepra wono ena sabre ade ato nani a wote ayipa so na wote ne suo dodo no afre no mama konadu emma ene didi suyi Augustine Asamoah ewo US abrochi mem Josephine Asamoah ewo Holland Rosemary etua hene enso ewo Dubai market ya Priscilla Asamoah enso ye businesswoman okocha na kwaso Patricia womono Asamoah ye adwuma konfo anoche Mrs Gladys osei bunsu eye adwuma ewo konfo anoche Joseph omono Asamoah enso ewo Robotech adwuma kunim emanana de 38 ena oja wo mu akire na yie enhyehyeye ena edisuwe wose da memne da eno eye 10th May eno ena wode no ebeto empam ewo sipe atimpom na ade che ne memne da so a obepe no korabea ewo sipe atimpom amusieye ade che memne da no a opon biri mu no obekọ na wakọ akwakoye na yie ewo sipe atimpom funeral ground so ho isanse ewiase ayedene no ntino wose yeko na yekope kakra na yedete ayi ekaso ade che kwasi ada so abekọ ruma kaleka sore nim ayefe no Holy Trinity sipetimpom anopa no nwotwe na wakọ akoda krupo twedi aponyame ase eno nti abusuan ede yawo ede se omanfo ayi se opani Augustine omono Asamoah ankane na wono na akotokofo ni prapra na otwetwe wo mo no na yiyo no aduru ho na esansa ade to wani anyo na wiye nti no ba kofo ru adurugu ba kofo nsa enso krupo twedi aponi kata momre na momekọ wo mo enso emwa obo no wayi na aduru ho announcement ne top forms ana chese adu ye kwa tonte ho yewe eni ntino kaka betima kan wasa asem se we kan wa ya transfer pressure e pesa me kan chebu suen ese ene maami wode asem baaye unti asem weye e ma no nkonko pe maami akire kwan
nipa nti na nipa wo monkɔpɛ mo maame akyiri kwan ɛhɔ nyia sisia mo maame wo betra ka we say 20 years ni we say me firi wo ba say maame se wote ase so oyade ewom se na be make bi so brane mo ne bede but untimi nka na sa o maame bebia won se be mpredwa se enye visa mum ni kan because maame na wo man kasa se ye kan mum mfa ho maame na de mo bae first time mon ko pe maame ni chiri kwan de to so edru me bi asase na medical kasa asase na mum ye nya abusua mo pre ho no sebe wo bae na nka wonsa ho fita ke men ka wo de meka ba asase na no e betra se kan no em se ba bi wo kwa na eso kata ukuna owon chan ene yitum sampa nyanyam bia no 7 pe no kwa ba ko pe ya tom eti say ye wan ne ka o say ye half o asase na bi ne ya tom di dem pesa me kan nyina ne say opani oto asase wato se wo bi am abusua pani di wo mu a anka me so mi busa se maami asase oto he no ye ono so se we paper ma ja kokosa chiko he no ye musa se ono so ye ba abusua pani di wo ete so mu nyina se buo bi ma busua pani mu a eye wo mu ti paper we de wo ye ma wo mu na no abi na so aye ma wo mu Oforisuo eja dawa maka chose etom bibidi enua ba me oto asase 7 prejudice so kwa na kama sapata so nipa ne fo no nanka mu ba mu se papa de mu se gumachi no no ankasa fa nipa ana asase wo kosi so ana wato we de wa o maame mu na atom na no mo ba ye nke mu sase sidai nanka busua bi wo kwa nanka maame bai nanka ni nwa mema no so edai edi na chise ye mpene maame ade but hwe de akosi wasi meton yo so de kobo ne dance number manya ba bi de mitirato amanisa eti operation bi wo ho sase o mo anka so mo kokoye one eso maame no mo kope no because say ye kan ampa me na no mba ya say maame say ne na bi de asase bi che ne ade eno de 7 prejudice wo na wo kan wo na wo kan na me meto sese ne sesebe me wa asase a ne ya tam de akwache wo bi na enta se bi admisa de wo mu ne se one me de meto so mbetie masema eye ton ne aton we ton na ba ko buro mu o hyesen ba ko edi na mami ana me nwa bai ba wo ba ha nyina no wo hu se no ma bi ko achia ba na no ebusa wo no ana so me de o mu brem sika ni bi na me de me se asase no ehu gunso gonkra me mpe mo fa mo sika nko a eno de ehu ba ne anim ne ye kan ya ba de ba ho so je me ba ma me ba mo ka se wi ye tumufo tie wo so je sika mo ton ba so je bi ona no e bata aha ejo Oforisuo mi de make nyan se se wanye kura nso aton bi wanye no nso aton bi ni nyina ya asase ba ko asase no 7 prejudice anya wedia na wedia eye mu nyina ya asase ba ko ni ye kan ye se ba ko bi wo ba bi a ekwan wa obi ko gya so kodo ya ka mo ntia se ye mo asase eye mo dia ye dia ma obi a ana obi aton ma obi a e mo asase kaka me pese me ka ma me ade asem ba ye ntan bafom nyabotre bebia o seka do akodu no 7 pe o sika yi wunwa ba me se mo de wo ho o se wo ho enti wo mo ma ka na busua pani ni a ye kan se 7 prejudice wa ton wa yese no wono so se bo ye busua pani wono so ye ton sase nyina nka ye kan sase Oforisuo nka uridi abusua pani sase e to no ko ye tran horo na nya ye abeti ya se tran abusua pani ade ebe na kwa nsa shase dia ke beka so ni mu bi people ne nsa shase etime de wo mu ne se ye nwa ba man ato na shase se people bi na enyo ka esese mu nyina mo ne kwacha because ente shase se no se wo ka se mo mfa ne sika mana se sika ma obaje afri mo no enye de ode ma mo na obaje on to kro no die o wenya kro no die on to kro no die na no mo ba ye no wo mo mu di akire ba mu amabusuafo nya wo maame no no so maton ti se o maton na ntwa yi a be me oto asaso nto kro no de do oto no ho ano ya o so o bank odi kosue ba no
na no wotin nsem bi ti no no se wo ba na se maame ante ase a but na nyankyira ka nya na papa ka no kre se anya 2 acres na 1 acre enti adwebra o duabo ne ma ne mo because maame onu twanto ani ku ka no kre enti se asase bi ncha asase bi se ya di opani asase asase no so esenso yeje ya di opani asase a onu so de enso onfamra na sika omotoye no obi amfa ndem aguo so omo babo ho amamo ne abo ho amamo na mo twia mo na mo fama asase hana ba se asase no papa yi onu ade tumi anade o so de kosua ba yi onu so betima ka so de tumi na kofa efie di pa na ton okay ejendo fosu de make say e ma mi o peje ne sa me se wo abode tobo wo abode ko o ma me na o che ko divuano wa che 20 something years uhu maame mema ba mai ewa wonso wa maami se samre bebi oda se oda hin munim wonso mo twe ne ho asase wa fa ma nka asase mo dia etime de mon konko pe maame manam na asase bebi akodu bia no obi aton bi ne wezu aton bi na na epie wa nya na ye ka asase mu yi epie wa se asase nchechemu omu a mon kan je ne yentie nya asase ba ko ma pay ya so di kosua bebe wan ton ma no sasa so wan dia anya sasa na bi ofo so nya no abia anya no abia mo nkyere se we do ton ma no ya busua ba kuma sasa okay eti mo ma ngoda na mo hwe na se mo fi sasa na bi wa mo fa sekansim se mo mo se mo ba ton abusua mo ton mo japade mo ton kwa mo ton wie dada ne mo ba ku bio ma aye den ma mefo ne de na aye den e kwa akire ana enwa ba won ti ase o de baaye na wo baaye so sabe won so waton bi tete wo eja twa to o ba nu akohwija okay me bre na so mame ukwa to na be di bem kura bitimi adifo asemi edi kai eba fidue mu na me kan se akukọ batan woni ho a na akroma edi ne mahwa akọwe menimde na meka akwakusie Sompa ye musa se nu ata wo ha ka akoso ya se wa ne amakwa atema ye musa se ka hwan na ye pani muntie ni ye paawo asante azam na meka no sakanya kontom na maami akoka ena ka maami wo fia ye musa se ka ona ne do ne bayi asase no ye musa se akoso ya se wane amakwa atema no kometumi akoton asase na na yanka no krenche nipa bia meka mutie ni ye enu ata no so wa ha sa asase no a papa ya kwakotoi se ka ona do ho a ye musa se ni nnuanu mienu omo Ghana kometumi akoton ye nipa bofo na ka wonu akura ni ho ni asesa asante ye made a ka akoda ni bone ne senya ba bia wasi a wodo adidie osima kwa akoton ma mienu mudin na shekrata yi so enutino samu pani ya ayasem odema pa mofa camera ne to dema moto mabuase asemu moto mabuase na no krasem ba akopɛ maame memo mayimu apie o moya na mama mu ayimu apie ya besrese eduru baabi a ntwa yie esanse maame mebao mo be di 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 na 0355 40 45 28 0355 40 45 28 na yenko enfa enko yanim na omusa ase no we yaton we su aton
na de abro hosem ewom ne se esanse ababa wani maame ni Ghana ha enti no se ya na de besisi wo mo eye seye no de besisi no eno ti na meka se yemusa se yenu ata no na do ne bana saase no a enti kane nwia no ma akoso ya se wane amakwa ato ko metu akoton ana hello majo so eburu katachi Okay, ya Samu. Ya Samu apam. Hello. Hello Timeka. Hello. Me atieu oba me bre na ebe. Hello. Mami atieu. Me ba cho. After na wasem na me pese me bem kakra. Eno no de ho asem na meka. Me pa cho omunya abotire. Oho de mi sama de ba bibia ba ye kama. Oba na me ma ni na omunya abotire na bibia nya kama mi sama de ta hwem. Obi tia na bibia ye kwan. Ya beda se na me de na meka kosia no se ewiase ankasa no aha no the word is unfair. Just akoso ase wane amakwa atema no omne kwade ya ni ye na maami yankasa ni tiri na enye ni nwa ma kura kutia no sanse ne maami kura so kura ni Ghana ha wakoka kwantu mfie aduenu ni akire eya asem foforo eya asem kase pa enti ya di asem no beko fitiem na yakwa akohwe modern bo a yebetumi abo firi se adua ben asase no ohini ni ho ohima ni ho obia si anu atwa bi ni oton basa ene Ghana he entete asase kurasa birthday ni bi wa momye fa bi mu TV no so nana kwame na that TV no so no Arena of Love omo na a day birthday baye omo se omo nwa be ma omo ne kokuo ene ti we firi kuo ma me ho ekosi efom se omo ma nana kwame awodapa nyame enhyira no na onto ne enkwa ennem bi wo hwa ye change no bi wo ye change no bi wo ye change no krobia sante kotoko hene nyam kese santemawura mi wie ya menye bibia bi mu efiri se pani dware wia ne su asa enuti ene na sante hene enya efie adwoson enum 75 na papa yi eba ye obedi akonwe no asante koa na ekuko nanim ama Ghana ha nipa bebre nya so mfaso na nsan hwe ntokwa kese ya papa yi agina mu na waka ama asundue ane abotoye mu aba ono ane efeni King Solomon no asante mewura no sikadwa adamfo enso eno no eno ti ye kwa akoye ne bia nemti we Sompa Asem Npe Nipa ha ena ebre ebema ye de Sompa Asem Npe Nipa no e de Oforisuo Aboagye ene mapamfo ya kramo ye ko long time Etienne wa ye bamwo wo Etienne wa ye bamwo wo wachi wani so bamwo wo wachi wani so bamwo wo na pakan edia befa na efi afempo mo ye tofu ne wura ba hema edne ko ama na to na otu sire